omurundo ogundi nkubatangira Ekyoto kya Kitara TV mwebale kuija ego kiro kino ngenda kubaganikiza Oruganikyo rundi kanihire muzigonza muine kimwegamu nja kuika akaire mbakaguzege buli omu okegamuki mungambire ntangirire muno n'aba bakurora Kitara TV mukama abahereze emigisa kandi mutabaga kurora burora kunyumirwa bunyumirwa baitu nkusaba mube ni mwega ombusinge bweira hakabaho ebisoro obwokamanyira ebisoro byona buli kisoro kina amaka bwira obwo obusumi obwo tyasorooragana ebinyonyi ebyo wasangaga byona bikurasire ati mu lukurato olwo uwone ayabakuliraga akabaali omukuru wantale ogwo alina mukazi we akaire kahika yazaara obwazaara obusimu bwagenda nibalema obulwaire butakwija wantale butamuzingako azaire omwana ogwo yamalira akozereki afiire hafawo bona besoroize buli omu na mukazi we n'abaana abayizire omukuru akozereki afiire kandi obwo balina n'okuteeraho omugwetwa hati buli omu yaimuka n'abaza nkaiwe ati kukwimuka noba ekyokubaza noba nekyokubaza bona bamara hasigara ogu wakisindizi obwagisi okakuta ebise bikoto nkanyowe yasigara atabalize bamugamba bojo wansindizi naiwe banekiyokutugambiraho buli omu abalize wakikera abalize wango yabaza wante yabaza naiwe baho akagamba kokutugambiraho ngo bamugamba bojo wansindizi tugambire ngukwa nyowe tingenda kubaza bamwesengerize yagamba abantu nye mbagambire nyowe bungenda kubaza ngo mawe akubaza musezi kali nkabalize munyeta musezi nimbaze ebigambo byange kubagambira nikwo murole kiyokora kiyonka ni munyeta musezi obojo kuwa nandi we baitu kale kambazi no mugwetu wanawe kali mu rugendo kandi akahuaho dakika nafwa ngu wansindizi tini wabibalize musezi abandi ababaire nibamwesengereza baza cyali bazaho hakiri kagambukamu batakutenka mutera amabali omujugumbye empi niwo kabalize takugumiza nakanuka niwe omusajja wabu ne bamwirukiya
kyali na mukazi we n'abaana nibagamba nguki nuwakabalize ya seroli ngu yafa kyoka kandi akabagambira yabagambira amazima ngu wewe n'omugwetu akozereki ali mu rugendo ekyo kikutwegesa ki hari omuntu kugambira ekigambo nakugambira mwoyo wa Mukama Ruhanga obuntu wamubalizemu obwaraba kikugambire leka kumutuwara kandi mubi bwaraba kugambira amazima obundi omuntu akugambire wewe vuga mpora bana bange vuga mpora oija kugwa omalira ofuire ngwe nankani wamugambirege niwakamusezerege kyoka kandi wabairege nki nakugambira wansindiza kaba nabagambira abandi atakubagamba bana bange muli batempora mwegendereze ebiro bine bitulumu bibi omunywerero guroho silimweroho ebichudrene ebyo mubyegendereze bagendeze bichudrene mukurora abakazi timutulora ituwena kamba gambiro ujja kusanga obundi habakazi 10 buli omwe ayina ekisirani kiye kandi abandi bayina emigisa yabu hati we tokumanya ekiyohumire kyonkolo bwakugambire nanka niwe yakamubalirizaga niwe yakambalirizaga niyo kurura ngu bino byona bimpikirewo kandi kuno cyali Mukama Ruhanga akabamurabiremu amukozeseze akoreki akuyambe hati ningaruka no mwansindizi mukimaye kurungi wansindizi kurugobo bamufokera kizibu hali bakamuulire cyali bwabaza po ibale konyogyo ora kisikiki omuliro ora bakirozere ngwiwe haloka kubaliza abantu okubagamba ebintu ebigambya no biri bya makuru bakini bihikira kyokani bakuraba iwe baleke leka kubaza bireke iwe bachulere hoga orolege burora nani ntomere cyane kidrene obaraba bakrendi obireke wansindizi kikamulemesa omukika rukiyo kuchulera akalemwa akagamba we nabwire buno akiyabaza iwe naiwe bworaborozere nguboje kuhanulira abantu obo kubagamba ekintu bakutuwara kubi bireke ebichidreni kirwaire kindekere kale baito ija kurole bikurugamu oli byejukia ogambe wewe wansindizi yabalize kiri agamba bampe bafu tikatahayo bampe baketi Mukama abahereze emigisa amina mugisha leo home of Empako travel to Nyoro home of Empako travel to Nyoro travel to Nyoro. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.